sangat sucita ini makin ngawitin sang Baku Sujatno baos. Duh, beli sang Baku Sucitno. Tiang Yesus Gatot tipe dewe kang titian nang tangkil majeng rengangan beli sang Baku Sucitno ngaturen beling yen dibuat sepengaruh pedewe kang titian beli wantah jemak yang ajengan pemekasnya dibeli wire sampun wangilangku ngawinayang kadya sampuni kunduk titiang rawuh beli riang tukang galah mangkin puniki sampun kelintang bumi bawa ngiring wenten raris pugang wirasan beli sang Baku Sucitno kalawan ning moh dia karuni ngiring sapi kang dumun beli mangdo nyanyi tadi saduwe naluyu bau sang titiang beli sang Baku Sucitno mandene paraside nyanyi taji waluyu kadyana kema keklejang ben pidang malewen tenang ining kantun punika
wenten galah ngiring kawitin malih pidadab buku dan beli ya. Manut kadi baos titiang diwau beli sangat bagus sujide kaklecane ngiring kawitan ini yang sampun wenten galah mangken titiang mengakapang soki maun winten minekadi arepang pedewekan tiang beli ya. Ayam diastu ini kewintenan pemekas mbok tiang beli saat winalu yuk kadi ayam kadi makan lecah sampun ayam buluh ke bawah beli ya. Winten rasa rari sumonio mana tiangnya beli beriang bukan panyempenan di tiangnya saya waktu taman lut dibeli ya. Nabi kesane mawinang di tiang ngarausang tamanmu kaon saya waktu beli rekalane di tiang mabungo cempaka ijal apa kangen